What if I told you yang you tak ada masalah marketing dengan sales, tapi you ada masalah berkaitan dengan profit margin, pricing. Pada tahun 2018, ada seorang suami isteri buat bisnes, jual pakaian ibu mengandung, mengadu kat saya, Tuan Farabi, saya perlukan bantuan tuan, saya ada masalah marketing, tolong ajar saya run ads lah, macam mana nak buat marketing. Saya pun duduk, sit down, tengok data. Saya tak percaya cakap orang, saya tengok data. So saya pun data, tengok marketing, okey je. Sales pun okey je. Oh, rupanya dia ada isu berkaitan dengan profit margin. Itu pada tahun 2018. Dan pada tahun lepas pun ada juga yang memang saya sit down, duduk dan bedah siasat dia punya costing, and turns out yang selama bertahun-tahun dia jual dalam keadaan losses. Kalau yang 2018 tu dia jual produk, senang nak kira. Yang saya cerita tadi dia jual servis. Macam mana nak kira costing untuk satu servis kepada seorang klien. Okay, and then actually malam semalam I pun duduk sit down dengan another service provider. Okay, dia buat juga marketing agency. So saya pun sit down, okay, ini macam mana nak kira costing untuk setiap project klien. And turns out okay, this one margin okay, just nice. Saya bagi advice of how we can reduce the cost and how can we improve the efficiency. Yang malam semalam punya margin okay, yang tahun lepas ni yang saya consult tu tak okay. Saya terus advice, tengok memang kita kena naikkan harga supaya at last kita ada profit margin yang mencukupi untuk kita betul-betul scale. Sebab dia dah okey dah, cantik, operation, marketing, sales department semua cantik. Cuma dia tak tahu sebenarnya sepanjang bertahun-tahun dia jual dalam losses. So, why not you sit down and then betul-betul duduk and fikir and kira berapa sebenarnya you punya pricing. Berapa sebenarnya you punya costing. Dan bila termasuk cost ads, termasuk cost expenses yang lain, and then how can you scale from that. So itu yang saya bantu dalam saya punya Inner Circle program. So you can check the link in my bio dan cari info pasal M2M Club. See kalau benda tu betul-betul membantu, and then you can apply.